Хайырлы акшамлар, студияда мен Сефия Шукурова чалышам, күннің эсас вақаларақта тариф етмеге hazırмыз. Газ қорқызды. По прибытии было установлено. Келгенімізден белли oldu ki, bu gaz ve hava karışmasının patlavı geçti. Kvartiranın demir plastik pencereleri zarar gördü. Kırım prokuraturası Ahmedjitteki çok katlı binada patlavdan son teşkil başladı. Aşı yapılığına 15 daha. Пациент всегда Hasta er vaqt bakıla. Eğer bir mesele peyda olsa, idareci ya da hemşire şu anda yardımga gelirler. Kırım'da aşılama ceryanı yanı basamakka geçiyor. Kaymak ve galuşkalarının. Очень давно вы наш? Biz bu gaya üzerinde çoktan beri düşünüyorduk. Aluştada Ukrayn milli yemeğinin birinci festivali geçti. Rusiyada bugün politsiya kunu hayt etilip, bu bayram 1917 senesi hayt etilip başlandı. O zaman tertipli horçalagan struktura militsiya dep adlanaydı ve tek 2011 senesi onun adını politsiyaga çevirdiler. Rusiya içki işler organlarının takdirinde cesaretli misaller çok. Hukuk horçalayıcılar Zenat bayramının Kırım Cumhuriyeti'nin yolbaşçısı Sergey Aksyonov hayırladı. Siz kanunnu ve cemaat tertibini, grajdanlarının hukuklarını ve hafsızlığını korçalaysız. Sizin zenatınız en mühim ve gereklilerden biridir. O, sık halda haflı ola ve cesurluk ve mertlik gibi çizgilerini namuslu ve terbiyeli olmakını talep eti. Kırım Cumhuriyeti boyunca İçki İşler Nazirliğinin şahsi terkibi koyulgan vazifelerini muvaffakiyet ile beceri. Siz evvel çalışkanlarının ananelerini saklap, çalışıf usullarını ve vastalarını mükemmelleştiresiz. İleri texnologiyalarını kullanasız. Bu sene bütün memlekette organlarının 10.000'den ziyade hadimi yaxşı çalışkanları için çeşit mükafatlarını takdirlediler. İçki İşler Nazirliğinin çok binlik kolektivi Erkun gражданlarının hukuklarını ve kanuni menfaatlarını horçalay. Cinayetçilerinin ogunu ala ve aça. Bu ayının başında İçki İşler organlarının Karaman ve Cesur 4 hadimi elak olayatkanlarının hortalkanları için medallerinin takdirlediler. 26 kişinin Nazirliğinin medallerinin kaydettiler. Чтобы достичь поставленных целей, Koyulgan maksadlarga erişmek için her birinizden kompetentli ve mesuliyetli olmak talep etili. İçki İşler Nazirliğinin ekseriyeti episi kriterilerge uygun, öz işine sadıklar. Her bir dakikada yardımga gelmege hazırlar. Öz namuslu ve insaflı hizmetiniz ile siz grajdanlarının kanunga işançını peketesiz. Hukuk horçalayıcılar Yalta sakinini devletke xəyanət ötüvde xabatlap yaxaladılar. Cinayi iş açıldı. Bu haqda FSB Cemiyet Ağlarının merkezi haber etti. Tədqiqatının malumatına görə yaxalanğan kişi 2017-2018 senegece Ukrayna maxsus xizmetleri bergen vazifelerini boyunca devlet sırrı olğan malumatını ciya ve yollaydı. Şu cümleden Federal Xavfsızlıq Xizmeti organlarının xadimleri hakkında. Yalta şehir mahkemesi onu hapske almaq cezasını tayinledi. Rusiya ile 20 yılgaca azatlıqtan mahrum etile. Kırım'ın prokuratura idaresi Ahmedjitteki Lermontova sokağında çok katlı evde gaz patlavından son teşkil geçiriyor. Bu vakayadan son zarar göstergenler yok. Mesken odalarda mülke bir şey olmadı. Teşkil etilgen tedbirler ketişatında yangılı hafsızlığı boyunca kanunlar icra etilivi ve gaz donatmaları kullanılıvi boyunca vekaletli şahslarının hareketlerine kıymet kesilecek. Eğer bir bozuvlar olsa prokurorlar buna cevap verecekler. Şu erge acele hizmetlerinin hadimlere yetip geldiler. Kelgenimizden belli oldu ki, bu gaz ve hava karışmasının patlavı geçti. Kvartiranın demir plastik pencereleri zarar gördü. Ölgen ya da yaralanganlar yok. Umumen kazanın akıbetleri yok etilivine 22 adam, 8 nusxa texnika celp etildi. Onlardan 14 adam ve 5 nusxa texnika Rusiyanın Fevkulade Vaziyetler Nazirliğinden. Sudak memuriyetinin yanı yolbaşçısı Konstantin Podsevalov oldu. Şehir memuriyetinin mebusları sesiyada onun namzetini kol tuttular. Evveleri Konstantin Podsevalov şehir başının birinci muavini vazifesini beceriydi. Hatırlatam, oktyabrının 11'inde Igor Stepikov istifa etti. Sudak memuriyetinin yolbaşçısı olarak o 2019 senesinden beri çalıştı. Rusiyanın çetel işler naziri Vladimir Makiy Kırım'ın Rusya territoriyası dep adladı. Öz nıqtay nazarını Oriya Novosti saytında bergen informatsiyada anlattı.
Кырым боюнча Ак Русиянын ноктайы назары олғаны кебі қала. Біз анлаймыз, Кырым шымды Русия территориясы ола. Келіңіз бұндан башлайық. Өз нәвбетінде Кырым Ахрусларының жеметі Александр Лукашенковны ве onun векіллеріні Ахрус классигі Максим Богдановичның 133 йылығына бағышланған байрамға давет еттілер. Бұ декабрь айында олacak. Біз бұл ел бір кімсекелер деп үміт етеміз. Ама менің фікірімже, Кырым ile бағлы эпосы вақиялар референдумдан сон кечecek. Ve bu fevral ayındaki Ак Русия Cumhuriyeti konstitusiyon islahatı boyunca olacak. Menimce bu gelecek sene esas yanılık olacak. Ama bu sene Kırım'da musafirlerini karşılamağa isteyimiz. Бақчысарай районының Бағатыр көйінде фельдшер Банай ноқтасының құручылығы тоқтатылды. Ерлілерінің сөзлеріне көре бұ ерде евелері мұсылман мезарлығы ерліші еді. Енді бұл территорияда не олacak? Мевзуну Айшы Шулакова өгренмеге тырышты. Бағатыр көйінде фаб бар, ама бина енді чоқтан ескірді. Фельдшер мында автода бір керек еле. Тебе ярдым алмақ үшін сәкінлер қомшы көйге яда Бақчысарайға мұражат етелер. Яны модуль фельдшері Банай ноқтасыны бір қач күн евелісі құрып башладылар. Ама ерлі сәкінлер бұл ерде сүргінліктен евел мұсылман мезарлығы ерлеші еді дейлер. Адамлар еминлер, яны фаб керек, ама оны башқа ерде тіклемеге риджа етелер. Мұсылманлар ерлі акимиетке мұражат еттілер. Бұл ерні қораламаға ве башташ ерлештірмеге риджа еттілер. Наша делегация Bizim eyetimiz cemaatle beraber reisке müracaat etti. Bu meseleni çözmek maksadı ile. O zaman afsus ki karar tek ağzavi şekilde adındı. Koralamağa yardım ederimiz dediler. Yani biz koy sakinleri tek çalışmak gerek edik. Malzemelerini ise vermek gerek ediler. Bu yerde mezarlıq olğаны ақында Марджаниадына институтының тарихи справкасы малюмат ташый. Бақчысарай районының реберлері фельдшері Банай ноқтасының құруcılығını тоқтаттылар. Maxsus texnika yardımıyla bu yerde kazma işler geçireceğimiz. Anlamak gerekmiz. Gerçekten de mezarlık obyekti yerleşiyedi mi? Ya da mında böyle bir şey yok. Bu vaziyetni cemaat muzakere etip başladı. Sakinler yardım sorab Cumhuriyet yolbaşçısının meslihatçısına Rifat Dirdarovға müracaat ettiler. Çünkü buna uşağan mesele yakında Бақчысарайның 6. mikrorayonunda көтерілген еді. O yerde mesele çeyrek asırdan son çözüldü. Kırım Cumhuriyeti yolbaşçısının oturup laf etken son mesele birden al olundu. Ve herkesge yazmağa ve şikayet etmege sevgenlerge meslihat berem. Koy şurasının, şehir ya da rayon memuriyetine barınız. Mana Cumhuriyet yolbaşçısının meslihatçısına müracaat etiniz. Men vakit kabul etmege hazırım. İçtimai ağlar çalışa. Müracaat etiniz. Men bellesem biz bu meselelerini episini birden çözermiz. Olarını kabartıp oturganca çözülüf yollarını kıdırmak gerekmiz. Rayon memuriyetinde işandılar. Yakın günlerde tetkiqatlar keçirilecek. Vaziyet anıq olmağanca bu yerde kuruculuk işleri alıp barılmayacak ve FAB başka yerde kurulacak. Ayşı Шулакова, Эрвин Эмиралиев, Millet için Бақчысарай районы. Rusiya Sağlık Saqlav Nazirliginin terapiya ve profilaktik tibbiyeti tetkiqat merkezinin mütexassisları Cumhuriyetimizge yetip geldiler. Olar aşılama jaryanında yardım etmeliler. Ziyaret birinci tibbi sanitar yardım gösterilivini inkişafı adlı federal leyha amelge keçirilivi çerçevesinde geçiyor. Mevzunu Sabina Diniyeva devam ediyor. Ақмесжеттеке 2 санылы поликлиникада ашылама ноқтасы донатыла. Кырым түбежілеріне Русия Сағлық Сақлав Назірлігінің мутихасыслары ярдым етелер. Мақсат, бұр хастаға ашы япмақ үшін en çok 15 dakika vaqt ayırılmak gerek. Aşılama kabinetinde iş 3 dakika kadar devam edecek. Demek, hasta kabinetke kirgen son aşılama kabinetinin idarecisiyle çalışıp başlay. İdareci vesikalarını toldura. Hasta ise mında turmay. Aşı yapılgan kabinetke keçe ve hemşire ona sançı yapa. İş yeri öyle teşkil etile ki, kabinette bir kimse artkaç yürmey. Gerekli her şey yakın yerleşe. Хастаға санчы yapılған сон, o ратлану zonasına geçecek. Bu yerde adamның tibiciler da yarım saat ve moda bakacaklar. Bu kapı артында aşılama noktasının memuriyeti yerleşe. Yani hasta vakit bakıla. Eğer bir mesele peyda olsa, idareci ya da hemşire şu anda yardımga geleler. Böylelikle biz yanı kelgen ve endi aşı yaptırgan ve sağlam hastalarının akımlarını bölemiz. Böylelikle keçif imkanlarını 2 kerege artıracaklar. Bir saate 10 adam yerine 20 kişi kabul edilecek. Bu hafta devamında mutexassislar odalarını yanından donatacaklar. Semirli aşılama noktasını endi bazar ertesi günü açmağa niyetlenirler. Bundan son böyle noktalar bütün regionda peyda olacak. Bugün birinci növbette Turxanova Sefiye bu kolektif immunitetir.
Біз бір суткада 15 бинден 20 бингеже адамға ашы япамыз. Бойле көстергічлер да ич бір вақыт олмаған еді. Егер ішіміз бойле кетсе, елнің сонына же яда январь айында эпидемик вазиет талап еткен нәтижеге ирішіп олырмыз. Бүгін Ермадының қызыл зоналарында бинге якын 2 ве 2 бинден зияде тыбыйджи чалышалар. Оларға еркім ярдым ете біле. Бұның үшін ашы яптырмақ ве эпидемияға қаршы черлерні реаят етмек керек. Сабина Денеева, Арсен Фукала, Милет үшін. Ахмеджет району молодежная хасабасының Жевезли соқағында вазиет ағыр. Технологиялар ве ноу-хау арасында адамлар сувсыз яшайлар. Бұл вазиетнің чезелуф yolu бармы? Бұна Сусана Садыкова сораштырды. Крандан су ваққан вақыт біз баклашкаларны толдырамыз, сув едегі ер вақыт олсын деп, ичімлікке ярамаса хожалықта керек олур. Бұл қасабаның Жевезли соқағында яшағанлар бойле етіп бір апталық суф алалар. Анифе Усейнова 2 баланың анасы. Молодежная қасабасында 5 елдан зияде яшай. Бұл біз үшін бұйық бір меселедір, чүнки не баланы ювындырып, не де чамашыр ювып оласын су олса, оның басымы алчақ олам. Бұл мында яшаған сәкенлер үшін бұйық бір меселедір. Язда ерлі сәкенлер айтқанларына көре су ичте олмай демек мүмкін. Кышта арада сырада берелер. Беклемеге безгенлер суф топлайчыларны сатын алалар. Ама бұл да меселены чезмей. Егер су 3-4 күн олмаса топлайчыда да бите елбет. Де сув yok деп қасевет етеміз, де бочкада битер, де сувсыз қалармыз деп түшінеміз. Сәкенлер 10 елдан зияде ярдым сорап, чешит эделерге мурачат етелер. Мутехасыслар суф меселесіні чезмеге сөз берелер. Было осуществлено. Молодежная виаграрная хасабаларында сувнен теминлев системасы яныдан тізілуі бақылған еді. Насос станциясында насос донатма ерлештірілді. Менімже сув или темин етілув яқын күнлерде доғыртылажақ. О ерге барып, абонентлерінен шақсен субет етежеміз. Ағларны янатув бойынша иш Акмеджете де алып барыла. Сув yollarında қазайы вазиетлер сық-сық ола. Бір күнде біштен 20 бойле ал ола біле. Бұның себебі бір, делер мутехасыслар. Прежде всего из-за износа сетей. Эң эвеле ағлар ескіргені себебінден біздің боруларымыздың ипранғаны тахменен 80%-ны тешкіл ете. Бұл эң esas себептір. Кырым пайтақтында 12 магистраль сув yolu капиталь шекілде тамир етілді. Да, екісінде ішлер финишке якынлашты. Олардан бірі Киевская соқағында ерлеше. Суғайы пәтілігі бойынша қысқа мұдетлы ве бірінші нәвбетте тұрған тедбірлерге резерв фондан акимиет 1 миллиардан зияде рубле айырылған еді. Ишлерні бұл айының сонуна жетолысынен екінлемеге планлаштыралар. Сусана Садыкова, Арсен Фукала, Милет үшін. Алма, шефтали, эрік, бадем тереклері. Бұқышта Қырымда 800 гектардан зәйде ерде бақча сачмаған етленелер. Бақчы сарай, ислам терек, хорман, весеетлер районының аграйрелері әнді бұл ішлеріні башладылар. Девлет дестегі сесінде сонки 7 ел девамында бақчаларының мейданлығы 15 гектарға же артты. На поддержку развития. Бақчалардың инкишафына дестек черлеріне ер ел тахминен 450 миллион рубле айырыла. Біз бұл параларны кой хожалық истисалжылары арасында пайлаштырдық. Олар бақчалар сачалар, мұна бұсіне сачтылар кечкенсене. Борщ бірлештері алуштада Украин милли емегінің бірінші фестивалі кечірілді. Бұашның лезетіні ве құқысыны бегенлергенлер олмады. Бұл ақта Лилия Ислямовның лехасы. Алуштанын меркези этрафларында халқ ерлары яңғырай. Бұл ерде Украин милли емегінің бірінші фестивалі кечеріле. Тедбірні борщ бірлештіріле деп адландылар. Я тебе чекала, чи коня нема, чи стежки не знал. Веселые шляпки адлы вокал ансамбльнын ребері Вера Бендерова байрамда ось коллективінен чықышта бұлынмақтан ғайры севемле ашларындан бұрынын лезетіні баха. Нет, ну борщ это. Борщ бұл украинлердің эсас ашыдыр. Сарымсақ, соғанин. Бұл аш бомба кебі. Пек яқшы байрам бізні давет еткендеріне қованамыз. Милли емекні очақта пішірелер. Бұйық қазанда 100-ге яқын литр. Адетінше оны галушка ве қаймақ иле ашайлар. Ерлі сәкенлер, туристлер ве жематчылар. Әрбір кіші популяр емекке қимет кесе бұлды.
Біз bu ғайы üzerinde çoxtan birli düşüneydik. Bizim teşkilatımızın yaşı endi 5 yıldan büyük. Ve bu yıllar devamında biz ne yapayıq ne teşkil eteyik dep düşündük. Belki Varenikler festivali ya da bir şey. Ve mına bizni Aluştağa öz meydanına davet etken zenadaşlarla beraber böyle kararga keldik. Bu Borş festivali olur dedik. Festivalinin serlevası Borş birleştirildi ve bu gerçekten de böyledir. Ukraynlilerge kol tutmak maksabının Akruslar cemaatinin vekilleri de keldiler. Это возможность Бу медениетimizni рахбетлештирmek üçün imkandır ve bu şubesiz pek muhimdir. Böyle bayramlar Kırım'ın eposi milletlerini birleştiriyor. Kırım ise en çok milletli regiondur. Bu yerde 175 milletinin vekilleri yaşayı. Teşkilatçılar bu festivalni her yıl geçirmege planlaştıralar. Lila İslamova, Said Velilayev, millet için Aluşta. Biz hekimler hakkında rubrikamızna devam etimiz. Endi Hippokrat antını bergenler hakkında 100'den ziyade kere hikaye ettik. Bugün kameramızın karşısında bulungan kadın karyerasını çetke çekip yarımadağa kayıttı. Şimdi terapevt Ekim Naile Kadyrova bütün Hurman rayonundan müracaat etkenlerini kabul etti ve COVID hastalarının çalışa. Küçük bir kabinette hastalarının kabulü keçe terapevt Ekim Naile Kadyrova bir kunde endi 10. adamına baqa. Men sizin analizlerinizni baktım. Endi kan basımını bakayıq ve dinleyim sizni. Очень хорошая врач, внимательная. Pek dikkatli, pek yaxşı, hiç bir vakit yok demey. İstesen yolda rast kelgende sual bersen cevap berer. Naile Kadyrova hekimler ailesinden o Taşkent'te Tibbi Üniversitetini bitirdi. Novorossiysk şehrinin en yaxşı hastahanelerinden birinde çalıştı. Gelecekte belli hekim olur edi ama 90-cı seneleri tamirları ve kanı vatanға tarttı. Episi tuğanlarım mındaydı. Men de Kırım'a avdet olmağa karar aldım. Yakınlarımla beraber olayım dep ve tabii ki Kırım'da yaşayan adamlarını tedavilerim dedim. Şeker diyabeti, astma, bronxit, gastrit ya da yazva yakın 30 yıllık tecrübesi devamında binlerce adamға yardım etti ve bu işte yat adam olmay. Mına şimdi de onun zenadaşı işe çıkıp olamay. Naile Kadyrova hemşireyle beraber normadan artqa çalışmağa mecburlar. Her şeyini 4 kolundan yapayımız. Men eki resept yazam, ekim de eki yaza. Vakitni da kıskartamız, adamını tezce yebermek için. Ve iş vakıtı kapıda yazılsa bile yardım etmek istegi çok yıllar devamında ustun çıqa. Konkret şekilde Kadyrova Naile İzzetовnаны kayıt etmege isteyim. Öz işini pek yaxşı beceri, hastalarga buyuk dikkat ayıra. Adam COVID hastası ola mı yok mu bu tek analizlerden son belli olur. Her kunu böyle hastalarla çalışmak haflı iştir. Biz endi alıştık, hepimiz aşı yaptırdık ve işimizni devam etemiz. Korksan evde otur degenleri doğru. Mına böyle tarzda ağırlıklarga bakmadan o sağlığını ve kuchini ayamay. Naile Kadyrova da çok vakit adamlarga yardım etmege, o zenat ve insan borcunu eda etmege niyetleniyor. Alime Mustafayeva, Ilmaz Abalkimova ve Akim Bekirov, millet için Hurman rayona. Bugünkü bu haberler Millet telekanalından ayrılmanız. Hayırlı akşamlar.